Mabuyani, munjani? Salibonani muli yeZimbabwe, ngiyalamukela njalo kwenye episode engiliphathele yona elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Ayikuphuladlala kahle ikhisimusi langena kuhle eminyakeni omutsha lo ka-2026. Sibonga iNkosi osigcinileyo ukuze esifikise elangeni lanamuhla. Akusukuthanda kwethu kodwa kuyintando yakhe umdali. So asibongeni. Linjani sisimacho? Mina ngiyaphila. Ngithe ngizethula umthwalo wami mhlawumbe ngizokuzwa ngcono. Mina ngileminyaka engu-38 years. Liza ngithi ngumehlule. Ngilabantwana abangu-3 lomfazi wami. Ngekhaya singu-4. Mina yimi engangingela msebenzi ongcono lempilo ecacayo. Kwakunzima empilweni yikho okwayenza ngayathwala. Abanye bami engizelwe labo babengikhangelela phansi. Kwakusithi nxa kule family gathering yimi engangithunywa ukuyagamula inkuni leminye imisebenzi ephansi. Abanye bayabe behlezi bexoxa labazali. Ubaba wami watshona ngaze ngazwa ngomakhelwane bengifonela bengitshela ukuthi ubaba wakho kasekho. Kodwa abangekhaya babengangitshelanga. Ngathi ngibabuza ukuthi why bengangitshelanga, bathi usizo lwakho ngolwani njengoba ngingela mali. Wangibamba kakhulu. Lelo langa ngakhala ubaba kanye lodubo lwami. Ngabona ukuthi nxa ungela mali awubonakali njengomuntu ebantwini. Kuleyinye inyanga engakhula ngisizwa ukuthi uyasiza. Wayelendumela ukhulu lo, yikho ngathatha isinqumo sokuthi ngiye khona. Ngase ngidiniwe ngodubo kanye lesiphatho sabantu bangekhaya. Ngafika kukhulu wangibuza ukuthi ngifunani. Ngathi ngifuna imali eningi. Wangipha umuthi wathi ngiphe umama wami. Wathi kumele ngilale laye ecansini yikho okulenotho yami. Ngenxa yokufuna imali lengangikuzwe inyanga leyo ngahle ngavuma phezulu. Ngafika ngapha umama wami umuthi lowana. Kwabalula nje, akulahlupho engalubonayo. Umama waqalisa ukutshintsha. Wayesengathi ngumntwana omncane eluza imemory. Ngahle ngaqalisa ukulala laye. Ngelanga lokuqala kwakunzima kodwa mina injongo yami ngangiyazi. Impilo yatshintsha, ngangithola imali ngaphansi kombheda everyday ekuseni njengokutsho kukakhulu lowana. Ngathenga indlu yami koBulawayo, angisaqambi ukuthi ngaphi. Angifuni ukwaziwa ngoba lapho engihlala khona kuhle kakhulu. Kuhlala abantu abanezimali zabo. Umama wami uhlala phakathi khonapho kodwa umfazi labantwana abakwazi. I faked my mother's death. Abantu abakwazi ukuthi umama abambekayo ayisuye. Umama wami uyaphila. Every day ngilala lo mama wami ngaphansi kombheda kuvuke kule mali. Ngathenga ibhesi yombheda ehlangane le headboard esindayo ngisenzela ukuthi umfazi wami engaphakamisi. Plus ngamtshela ukuthi engashifti umbheda ngoba kungaphuka. Okwami kunzima. Umama wami uphonga uhlala endlini yona leyo. Akakhulumi kodwa uyadla. Ukudla kwakhe ngikufaka imithi kwezinye insuku. Isituation yakhe inzima kodwa ngingathini, mina ngifuna imali. Ifamily yami ngibizwa inkunzi yakhona, yimi inkunzi emnyama. Yimi engibusayo. Sengile mali ukudlula abanye bami. Izimota angikhulumi. Noma bengaze becele imali angibaphi. Ngiyabatshela ukuthi izinto zinzima. Yikubakhawulisa kuphela.
Yiyo ke i-confession yami engilayo. Angidingi isizo, kodwa imali inzima ukuba layo. Yiyo ke i-confession esuke kubhuti wethu uthi yena wathwala. Yena akathwalanga ngenyoka njengalokho esijayele ukukuzwa bekhuluma ukuthi ngithwele ngenyoka, ngithwele ngalokhu, ngithwele ngilodiyo. Yena uthi wathwala ngomamakhe. Imagine umuntu uzufike to an extent yokufeka your mother's death just for money. Like umuntu owakubisayo kulowo mhlaba wakugcina wakhula, kodwa ngathesi sumrepair ngalolu ngobuhlungu bona lobo. Akunzima sibili, kunzima esihlangana lakho empilweni, kodwa singathini abantu nxa bebuya besitshela lathi khona ke sizobona ukuthi kunzima sibili okuhlangana labanye abantu esingakwaziyo. But mina one thing engibuya layo engifuna ukuthi sonke singabe singakwanisa ukuthi sikuyenze, bengifisa ukuthi sonke singabe singafunda ukuzisebenzela. Noma isimo sinzima, you start from intweni encane. Into yakho yakhula la uzogcina usumkhulu, usulemali, into yona leyo oyenzayo isinkulu. Angithi asiyekeleni bakithi ukuthwala, asiyekeleni. Imagine umzali wakho abanye ama siblings bayakhala everyday besithi umama wachona, kanti umama uyaphila somewhere. Umama uyabephila somewhere and awukwazi ukuthi umama wakho uyaphila, and umama wakho is being used. Umama wakho usephila njengezombi under your roof, wena ujabula ukuthi ule mali. It's not fair. It's not fair, guys. U2026 lo khulekeni kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu sicela usivulele ama job opportunities, ama business opportunities. Siyekele ukuthwala. Ukuthwala ayiso solution. Anti lamuza uthi uyakhuluma ukuthi yena kadinga usizo, hayi kadinga usizo, but yena uyakhuluma ukuthi inzima imali yona leyo. Like kunzima each and every day ukuthi uhambe usiya kupha umama ukudla okunomuthi, at the same time usenza la khona okuyenzayo lo mamakho. Like it's abomination umamakho. Akunzima singathini. Ngiyabonga ngokulalela. Ndabonga khwajo. I hope you enjoyed. Please comment, like and share, and also subscribe to i-channel le esiyithandayo kakhulu.